Message negamba chi? Ngo nahangure mtwara atano kurgumba TV West. Kata kurabatuenje. Ngweno tarindaho terasta bibira chatu na mnana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe. Orwo kubanza so nitujja kumatuta ngu eshaga maninje omuri wabo tine bubonero nitujja kukora ekitukweta complete blood count CBC ninga full hemogram. So ejo eshaga ejo testi neija kutuwera kumanya eshagama yawe. Bodiativesi na kwa chiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity kanyine Sunday brand elizoba noro kubanza hebironi 16 byo kwa kashatu 2026 eshahane ibiri ezomwebazi ntuje kubanza twakwisiye bisha mutugwa makuru kandi kuturagace tuje kwisiya makuru Agacencwire ombwijire makuru ne kushikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Ne kuroba Seagard Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga. Refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Roseful mattresses, be part of your journey so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Kareem from Rose Farm, a world of Omugacencwire kireki Murujo mu rubaju rw'imihanda kanso yabinga abashoboza barukuke 10 muri Mbarara. Ruyere twine busingi. Ekikoko ekitakamenyerwe kisirenta 18 ezindi kyasigacha zukutaza umurikajana ntungamo. Nana amatungo gatakagenzere nito twina amagara gitu. Abatura bakarugangama bayeshare nkuto etwire ryo mu mberambi aho muri Mbarara. Bajangu gambaga yamba government nayo koreki emito y'amakuru yabane kushikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Ne kuroba Seagard Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga. Refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Roseful mattresses, be part of your journey so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Kareem from Rose Farm, a world of Aga na makuru Agacencwire Mbabazi Charity na Sunday brand abashubuza barukuke 12 abarukora hanguto nombe kubo byo rembo orwambara bacero mcekango bwanyuma yabebembezi bo rembo okucera kwate bintu byabo no kushenya obuju obutandaro no barukutahe bintu byabo. Abebembezi b'orurembo Mbarara omukasheshekera izoba bacero mu kikwekweto ekyo kwiha abashobozi bona barukukorera omu rubaju rw'emihanda hamwe n'endijo myanya etikirizibwe kukorerwamo.
ekikwekwete eki nikishishana n'ebindi byona ebyizire nibikorwa omu ndembo zitari zimwe na zimwe nka Kampala, Mbare hamwe na Gulu. Town clerk wa Mbarara City South Division nagira ngo abo bona barikuguruza mu rubajo rw'emihanda ahambaraza n'ebikubo kandi yonka kanso tera bahire emyanya egyo kandi nibija kubingwamo. abakolera ku roadside betutateekamu abakolera ku roadside abantu abafixinga ebintu nebiva mu maduuka gaabwe nebiyingira oba abasuubuzi balina omuze bateeka ebintu mu maduuka ne badisplayinga display nekavaringa walkway yonna kati walkway yonna wano ebadde erikava tubajjeewo kugira ngo abantu abingi bayini bateekateeka ngu bayiho vendors bayini bagamba vendors abantu cenga abantu abakorera street abantu abakorera omu rubaju abatiine maduuka gonka kyatubere ekyokutangaza kushanga bakugira ngu omuntu oyine eduuka kiine ekintu ekibakwenda heeru byona nibenda ngu babiteeka omuntu ekikoreka ngu bino ne display ya heeru tarabone kasitoma wayimanya ngu eduuka yine ebuze ekintu nanka ngobundi nawe aija agira ata aija kigure kyabe kyokukewunyo twaba completed show ababendi baguze mu maduuka bakubona display uteke display yereke ekitukuguza omunda byona ebintu bisha babikwata babisha so iwe nk'omuntu w'omuduuka nooguzota ekintu ekyo tashoboiza abantu bakakireba ekyo kintu ekyatushikaho twena kyatuteganisa muri Mbarara mazima abantu biine ekyokurya biine amabanka biine za roni abaana mbabasasura school fees konko kareba embeera kareba yona yatabanka omu tawuni ruyere twine busingi tutagetinga abantu abali mu corridors sanitary lenses zonna zirikapo mubaddemu abasuubuzi abakasasiro tebalina bebayisa kasasiro olwokubanga buli wamu bafikisingawo kakiyosi wano bafikisingawo ebibaawo therefore byonna tubijjeewo so that we can get sanitary access. Abantu bagira ngo bashashwire emishoro yona erikwetagisa konka ngo nikibatangaza okureba ngo nibatware ebintu byabo bakiza batugerekera omusoro nasasura license yanjye nasasura mbire ndukumite nk'ingambire uherizoba kuma kunabandi yaho biza batusara omukono kumwe emari yanjye yona bagitwara yona yafa kandi kwensaswire license zasubira buri kimwe ubwo kuboneza tawuni ubu twaza kugitebekanisa kugiteka mu guteka tuborekere hibashimiye ku bantu baza hibashimiye ku bantu bateka ibintu byabo niyo nindeba uko rero bakiriya ringe tawuni washanga ngo n'umuntu ari umuduka henyine konka tubari kumwicariza kugira display yo kuguzaho ibintu bye bintekateka nk'ucicire arana karakore buhanda orukure by'obushobozi nagira ngo bahira abashobozi obwire burukumara okwetereza konka barema nikwe kubashikamwe ekikwekweteki kandi ngo tubari kwija kurekeraho okusika obwe tawuni rabonere tukatandika umwaka gwahwire twatinkaho ebirango TVs na radio weeks ibire nyuma turabiremu na nebizindaro ekiro n'ihangwe tukumanyisa abashobozi bitu kubaraka kushobora omukubo aha muhanda no gukora displays ezirengere so tukwenka kanso tekateka ngo tubahire obwire burukumara kandi ekibashemeye kuba abantu bakyexpectinga ogo nagira ngo ebintu byone byakwatwa byatwarwa ha kitebe cya kanso nokwe kushaba abo bona bateganisubwe ekikwekweteki okuza ha kanso okureba obutaro bine korramo otireho no kwakira ebintu byabo ebyakwatwa twakwata ebintu tibiri valuable nebimeza metallic bagaras konka tukanso ino mwanya gwegazeti injire aha former campus division kuri hari offices za health na community niho biri wayija ebintu byawe ntubasa kubya identifying twabahandika ntukugarura gasha kwa Edison Chenene Babare Edson Chinene abo bushoborozi omurembo footpoto herizo abakera kubinga abashobozi abarukora imirimo yabo ahangureki abakuru n'abagira ngo bakakora nko muringo gumwe ogo kureta ho buteka kandi no rubuga okuba oriyonjo konkechi korwechi cyasiga abashobozi binji bari yo mara bagumze ngo tibabagambire hombwire kandi babahereza no mwanya ogo kuzaho omurembo footpoto erizo bagabaga ry'amaziga genyene ahagati y'abashobozi abatwire n'abakora imirimo yabo ahanguto
icyo nikijaho bwa nyuma y'abakuru muri Fort Poto okutekaho ekikwekweto ky'okutuntumura abashobozi boona aha nguuto nyigendwa kureetaho obuteeka omu rurembo oru. Nino obusasi bwingi okuturora ngu emyaka itumazira na Fulex nitukora kandi abo nituhereza na license tumazira umwaka gumu ariko nibwo batusubira kuchwe kuhereza license endije emyaka yone itumazira nyose azunu mbisize emyaka 17 nyikariro ninkora bitukurora ngu sahemu nibita nibatugambira bakatugambira baraza ngu kutandika na kiro kinu ngo 2016 mwino kutegura ebyanyu nimugenda nikora Fulex mazira emyaka 8 hano Fulex tukatunge naraba mnahandika abantu abandi abaswiti ezindi itata kutuhandika kandi nabaha musente nagamba ngo emyanya yo maiso nibatwara sente nayenda nibe emyanya zigabire itabasangirwa hana bakutunda chai nemere takutwenda abashobozi bajonana kanso obutabamanyisa omubwire kwenda ngo betegure kurungi ekikwekweto kyaza kuhika kishange bahereze okufurira ebintu byabo konke baruhitware banagitu yahandikirwe sabite hwire obwero kuhandikwa mukuru w'abakozi ahabwa ururembo Fort Poto ekabanesha abashobozi aba okurugo myanya egi kandi ngo baba batakikozere ekikwekweto cyo kubabinga nikija kutandika erizoba ekikwekweto kyatwata munonga abwensonga abantu babagambira mbwango mu speed kandi bekitwa kitomu nkoro mbwango abantu batakafunire ibaraze kukora nahandi abamwe twabatebekanisize ibarakore habwaki nibaja kwiya habengoyi nibagamba ngo burofa buhingurine mutahuni yes reka buhingurane bito ano saborata kubinga abengoyi okabasa kuleta bachapati okaleta bakusika amahuri manye bisimyasi barikasare tugende gwanja ebichori mbere nintude mzungu wa street wetito kwanza nyuma yo kutubinga tetwaire mwanya gwana etubingire tugende tutumanyire naho kujya tubane kibatwalekere cyono hero batwangirira mu rubuku ekikwekweto kyatandikira mu Kisenyi ahari Fulex kandi cyaba cyebembirwe mukuru w'abakozi ahabwa Fort Poto Central Division Didas Muhanguzi tubere twabagambire twatandika operation yo kwiha irigo street vending ababa kushubura amahanda omu Fort Poto tourism city kandi ekirungi abantu tubere tubararikire nangwa twashanga namwe ebintu babye yihireho konka aba batabye yihiraho turiyo tubiyaho kandi operation yo negendo mumisho ubaramukwata najagenda mukoti ya kanso kandi mamuchwera aidha faini undi okumuteka katojo so ninterera abantu baitu abali omukikaro kino kuraba complyinga bundu bekeranganiza nebyo eberagere bya kanseri atiro oyirehe myaje inagamba twinde myanya omurikabundire market kabundire akatare kona kariyo kare empty abarabe batafunde umwanya umyeje myanya inagamba bazo mukatare kakabundire twine nakatara kanda kampanga so nabandi nabo bazo mukatara kampanga ogu yacoreka kurungi ko murimo gwatandika mu businje gasha kwa Jonan Tusingwire webare Jonan Tusingwire ekikoko kitakamanyirwe kisilenta 18 ezindi kyasiga kyazukutaza omuri kiyaga omukombora Nyabuhoko Kajaro mu district ya Ntungamo obwahati abarisa berarikirire kandi bashaba obushoborozi okubahwera hanshongejo ekikoko kitakamenyerwe je bitu bingi kibari kwete cyoha nekigambwa kuba kiriyo nekiyita amatungo g'abantu agaruma embuzi entama hamwe n'empunu aho kiri kusiga cyagariya nagandi kikagahuta mu Rwamba nyomuyabaziyo ekikoko ekitahirire famu y'omunyamakuru witu Elias Rutugusa omukyaro kya Kiyango mugombora Nyabuhoko kiyita menta 18 ezimwe cyazirya ezindi cyasiga cyazuhuta mu Rwamba ezimwe zifire enyamisho ezimwe zitwire ubwano buto tingumanya hibutorire ba eburire yakumaraho konka nashanga ecuju entama inyinji zone zazirumu zufitire ezasigaraho na consulting umushaho akandi kubasa kubanza zitere bukatu okureba ngo bundi zakubazine obuto buzitahiremo bwabasa kubana kucizubwa konka nyenda kushaba
ab'obushoborozi omu district ya Ntungamo enyamisho egita omurundi gw'okubanza kandi famu yanje yabanza kutahira ekikooko kitahire omu famu z'abantu omu biraro by'abantu omu biju kihamu amatungo g'entaama habuzire embuzi empunu zarirwe kandi ekikooko ekyo nituteekateeka kubaasa kuba nikiba kiri ekyoha konkiito okuteekateeka kwita wareba engyeri ekiziriremu n'ekintu kikukozesa kuriisa ebyara kugira ngo ninkembwa ningaki nikikwata ebyara kibagisa ebyara mbwenu itwe twine okwerarikira kugira ngo inikesi kucooka oba entaama zamara kuhumumpa nitwe twasigara kuribwa. Eki nikigambwa kuba nikibaga kiriya kandi kisigaho uruhu hamwe n'amagufa kandi ubwo hakyarize kutahira za famu ezindi omu myanya nka Nyaburiza aho kisigire kiite entaama 20, Rugongi aho kisigire kiite entaama 4 kikagaruka kikiita n'empunu ziri kurenga 5 omuri Mukinga na Nyabushenyi byone byari biri kushanga mu district ya Ntungamo. Ari kiko kiwenzi ry'empunu kiwenzi zirya sigo mutogonka mwe nito nkite becyaro ntwara twino ubwoba abwe kiko kugira ngo cyarwo omukoko kujya kuriya n'abantu anyinye nkata nakikinga ntandiyo mukwebuza tumweshi cyamugabugana ndo kuruga kureba kapira hona ni yesigara twazo mucyuje twashangamu akana kantu korobaju kandi noruhu cyabaga ekikoko cyoka kitagizire ubwoba kwija kurya entamu mbene twashara mu kugira ngo kije kuturya tumwe ngo twehwireho kare akwa washanga ekikoko nkitahire ekijunke kikakora emiramo nkeegi na zimwe zikabura utakajya ngo cyakiriye ikintu cyo kuzana namwe ninkabe ninyanti nk'abantu abakutambura ekiro bakucererwa mu biyumba bakabene bateka kare bazo mu kitanda baryama abebembeze omu kyanga ekyo baterire abantu omuranga okuzabuzura misho bakarinda amatungo gabo n'amagara gabo obw'omuhigo guri kugenda omu misho wenanisha bangu abataka bakiyaga ab'omurugo gwa kiyaga abanyabare abarwibare tugire kwekunganya na zituni by the way akubona zituni nekana no muri sogo wa kiyaga kugira ngo turwanise ikinyamisho icyo tuzo mu famu mu shatra turebe ekikoko kitahira ekikoko ekyo bwati kiriyo nikyetorora district yona kandi bwati kyarize kwita amatungo g'abantu muri Kajara Rushenyi hamwe na Ruhama main turakitera hamino na nakikwata aha tukureba umuganda makuru Sacred Heart Mshanga ho muri Shema district egarutire yashataguza ebyasinya ya mukaga ebushobozi bwe izoba rya nyumwe bazyo osinjire hari no bonero 20 kandi nabandi bashira higuru tukira hari Sacred Heart Mshanga muri Shema kandi ushangira kushemerura no kuganuka kurya higuru banyuma yo kushohora kwebuzo byasinya ya mukaga twino kwesima kwa mani agwaruza tsinungezi twatunga eza senior 6 yo mwaka gw'2025 ekinkugambira abampurikize n'abakundeba na nabazire n'abantu mwena no kugira ngo umwana yija mushanga ne masti natekwa kutunga max subjects were 1 mathematics, there were 75 candidates. 7 candidates obtained 7 A's. They obtained A's, and there were 11 B's. Okushemererwa kwabo kukiruho n'abanyadini kandi omwejo singire ayino bonero 20. Lord, have been number one, whatever we have been doing. Without you, Lord, we are nothing, but by your grace and protection, we are able to excel in life. May you continue to shower us with success in whatever we do, and all the candidates of this year, may they all be able to achieve excellence in their exams. 36 students scored 15 points and above. The best student with 20 points. And we want to remember our
Sacred Heart Mushanga nabakora kurungi kandi nombebuzo bya senior ya kana bakabicira higuru. Amurundo gundi tushemerwa kwakira zasunungezo umwaka 2025 Sacred Heart Mushanga nishomero iri kutekateka nguru muzire na itenga kutari umwana we performance yita Orvekero nungi ya eri bumwagireba kandi tugumza aho kwito Sacred Heart Mushanga our foundation discipline hard work and we trust in God. Yasha kwa Sheikh Abdulatif. Babare Sheikh Abdulatif reka tumereho tugarukana makuru agarukurataho. Agarukurataho nagakushyibwaho. Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Agarukurataho babiri abahereze cyamushanje batunziro kwezi bwo kweyonjera yo kushoma umuri bushenye. Agarukurataho gabanaga kushyibwaho. Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Manager, ogito wagito. Ko kama tumukidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ achumwe na wiring byoma. Tugumiseze shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tukizana ngo okushara cake ni shamushanju. Nizeze nyine. Dio ni shara cake tukaza kunyumba. Na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo. Nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka. Nembogo kanaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje otwiro inecyetengo cyo kushoma bunasi obuzarisa Evelyn Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi hari Mbarara Community Hospital ija oyetunjiro bukugu okwandika beje basya kuri ni kugenda omisha hishomero okumenya birakiraho tera noti mushanju munana mushanju 50 abrinina nkaga ugambe na principal. Evelyn Health Training Institute Mbarara City, improving community health. Ekiro kikureki yetungire Altar Wine ya St. Peters. St. Peters Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peters Altar Wine neyo mutindo murungi kandi ekozirwe ahabwawe nanye. St. Peters Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi shangwa omu maduka gono mu ihanga ryona okumanya berukiraho tera note mushanju ibiri mukaga note ina itano narishi note mushanju ibiri mukaga mushanju itano ina emwe. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MBCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Aza mwana bategerize ubundi ko kamwe amazi rya hano bari bategerizo mu mbagano mangwe shazakiri wansuko mu motoka iriyo nenyusi yo guja kunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa
uriye cyatuma naguma hano ejo kamufondorira kahurire Kamwana tera chairman wembaga akongeze binako kishahemu ito twe tuyo ntuno diplomat akatwe kanusira hanga waje tukanyiha ambi muchara n'abagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende n'abagine n'intere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekoze ko mu mugusha entangawuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad kandi nitumanyisa abantu mwena muri tukinda abantu binji abashije n'abakazi abojo nabishiki emyaka 21 okwisari 85 okwera cyenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes Recruitment niyo company esinjira zindi zono mu Africa okwereza emirimo iyo bujunanizibwa omwaka oguterize okwehandikisa no kwa free registration amataji gitu gona esimu not mushanju ina not emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga not mushanju ina itano In this sacred month of Ramadan, we reflect, we pray, we give and we rest. As you observe suhoor and stand in tarawih, may your nights be filled with sakina, your du'as be accepted and your heart overflow with shukr. Let resting on rose-foam mattresses be part of your journey so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Kareem from Rose Farm, a world of beautiful dreams. Tumu Medical Institute irashangwa muri Rugongo Karongo Buhweju District barakira beja bojo nabeshiki okwija kushoma certificate yo nurse nursing certificate yo buzalisa midwifery diploma yo nurse extension diploma yo buzalisa extension itenda cyo handiswa mu bwijire omu ministry yo bwegesi nemizan kangire na center number okuruga mu Unimap itenda cyo ginentani sabwo buherezo skills lab ejire byo kushomeraho abashomesa batenda kigweji library jire bitabo internet na wifi ya bushabwa beje na staff igwariro ryo kuragurira beje bagwara entambura ya bushabwa beje babarahumura na babarahumuruka ebyo kuriya biri fresh kuruga mu farm zitendekero abeje bona baratunga buraro bwa busha umwanya ni muhango kandi gwehererire abwa beje kushoma kurunje abeje barashoma certificate barashasha sirinje miliyoni 1.50 aba diploma sirinje miliyoni 1.40 okumenya birakiraho tera not mushanju 5 mushanju mushanju ni 5 mushanju ni 7 ikumineo excellent innovation and diversity in health. Kuruka mukahumura muganda makuru abana babiri nshoberwa ho mucyari cyankuna na Gitojo kahunye ho muri Nyabubare bushenyi batunjiro kwezi obo kuza ho musiniya yo kubanza ibabire baremirwe aha ebire yabaremere aha bokushoberwa abana babiri nshoberwa omuri Nyabubare mu rushenyi batunjiro kwezi bwo kushomera busha kurga siniya yo kubanza kuza siniya ya kana kwatire wabana benyuma abana batine kiyamba konka ukunda kusoma kugira ngo icyanga cyitwa cyanyabare cyasituma none mwako bibintu bibena mukaga banga yakore byo Mbabazi story ne atuni masiyasi na Shanita kubahera school fees ubumsini yawana mpaka msini yakana abana zarwa ya Nyabubare nke Mbarara yitu zayizomo tamwe kiteka teko keki mukibuka abana banyu amwasigire nyuma bayamba kandi kuyambitwa bazira bakuru twataraho sayibara hero siri yakana ningera mu mukama abahangaze kandi kumena abakozesa principle because Nyabubare president supported me. My dad told me that there is an organization called him. I want to thank you for supporting me. Okwatiraho abakurigira abantu 17 nzarwa zo muri Nyabaro mu Rushenyi abajekirwe CPI za Kamuzora batanukire ikigombe cya 2020 cyo kwatira abari mu mbera mbinke zibarabiremo. Aharimo group y'abana bashomwiro mwishomereri
kurenga bijuka ngo bagaruke nyuma bakwatereho barumuna babo kujana aho barwe mu gace bargeremo ninga bacereho kandi ndakusima bazireba abana aba kurenga bakabarebera babasa kubashomesa no mwana gabo make baheza primary school kandi bakoraje mu ntunga izina abeshitombere cya 2020 abo kubezo byane mbe ndakumangwe n'iki kikubaho nayinyi kabe niza ko kirasi kare nyeroza aho ndeba niza kubasa nkani izima ba 2020 abo kumfatira ebareheje inani bakwasa mu offer ya scholarship eyumba handike tebiri by'amahurire kugira ngo twazambeho tugamije gapana twakwasa abana be baraha abazire babo twakwase baraha na headmistress twakwase baraha iyo koreka ngo school fees y'abana aba okurugerizo biza kuboneza kirwa yabari 2020 Omuganda makuru abeja ishomero rya government eri abaguri secondary school bashatagwize bigezo bya senior ya mukago ubwo barukwebembera district yone ya Kamwenje Jerezo tukumeni mbasana mukama aliye mwezi wanje na wamastabati ya mamani nakora points 11 kyangu abantu bene mu bishenga kati kama ni byasigire APM stroke ICT kandi basi kubona points 15 kibazo cyane kandi ndashaka petrol ya bichiya ishomero ryabona abashomeye kandi rikashitamisa bejiga na binomwa bigezo bya senior ya mukaga kandi yebembira beje tunjiro boneri 19 obwa rukuratirwa beji bana batunjiro boneri 18 abeji mshanje batungi 17 kandi na nabandi bakoraje bakwinjitwe kabiguri secondary abo kureba ngo abana bitu basenior ya mukaga bakazire kurunda munonga tubasize kuyayo mwana bira ine points 19 kandi ka hati ka government ko promoting science mwana bira ine sciences yisima abashomesa because I have managed to score 18 points from the combination of make umumasi mbere nyine mubi mu entrepreneurship nyine mubi mu Kiswahili nyine mu A ni branche mero munonga aba points 6.9 mukaga muri nyakore ati na Kiswahili stroke ICT nisima abashomesa bitabe bashomesa kurunji abeja bazire n'abashomesa basimire government hamwe n'abarukure byo bwegese abwo kubahemuko ne kibayambira abeji bakabarukora kurungi itwe hanuya twe n'abashomesa bake ba government twe n'abashomesa 22 konkishomerere kaberiye n'abashomesa 52 ekikomanyisa ngo abashomesa 50 abakubenda bashashurwa government tutubine konka bazire bakekoramo murumo bakwatanise na board na PTA bagama ngo hateje gap y'abashomesa 50 abana baza kushoma kwere nibashika so abazire bayekoramo murumo kandi kaburi secondary school isomero ya government insima government yetwe n'ungere kwemera his excellence na member of area parliament minister honorable Frank Tumwebase na district leader team yona ya government as a school of government somero kasomo kutuletera batisha bari well educated well mastered so kutuwe enough content kurarangu twakirizo mutabigo musomo batamotse batukandisa abeja babakizire kora jo mashomo ga science amakuru agasha kwa Ben Muhozi na Anthony Twine ishomero ya St John's College rukshango mu district ya MPG baje gusahabo kusingura ibyasiniya ya mukaga obwo abana babiri binobonero 20 19 binobonero 18 kandi obwo barukwata ogwa kabiri mu district ya MPG ishomero rya St John's College rukshango mu district ya MPG ryajaguza ahabwa abeje babo kushataguze bigezo bya senior ya mukaga kandi aba batungira abeje babiri binobonero 20 abeja bihire y'ubonero 20 bakwasubwe birabo bya sente miliyoni mu buri mwezi
abeja butshanjire ahishomero bashoborire bemwahabiretire nibashira higuru yafunye 20 points mu head stroke ICT nebaza mukama kurecho sawa zineno mpulire sanyu lingi nnyo kubanga nange nyina desiti suubira mbu ngenda gafuna nadde nsubiranga 19 18 twebaza ruhanga our results zatire kandi no kumara emyaka 5 tukutopinga Mpigi district kandi tukaba abantu abo kubanza mu mashomero gamano mu ihanga tubira bakabiro muri Mpigi kandi tubira abana na babiri muri Uganda yona mukuru w'ishomerere area St John's College Mr. Kwijka Leonard yagamba habukoryo obarukose kusajja beji twebaza bazire abatwira abana kandi tubakubiriza ninga tubatera umuranga ngo mutongera abandi tubateka mwamani abari ahantu bagambira kongera mwamani kandi abashohora tubagambira ngo batware message lunyero ku rugo mu St John bo abatandikira ishomereri abarumo mu nyishengero wa Ruhindo hereze kutoranwa athakazora na namuja Elias bayoreka okushemererwa ahabwa beji babo kushikira higuru kandi twantu bahereza na nebirabo nko kutwabaraganise buri mwana uri kwihaye 20 points ntumuhereza akasimo ka 1 million kandi nabashomesa tubahereza ebirabo kandi tugaruka celebrating nabo ekeki kibire ku rugenko 2 21 ndakutwara mu kishogu okumanyisa abazire bitu ariyo mu Western na Uganda yona ntumuturetera abana mwabateko imikono yitu nubaza kufika kandi ekirungi ntishomisha abana binjo ku rugo mu Western region n'abatwara mu university amakuru agagasha kwa Jimmy Muhumuza babare Jimmy Muhumuza abeji abashomire bujaga hateru kumanywa nka Lucky High School bujaga bashaba government okukwatiraho ishomereri ebi babwambira babire bagarukiraho ishomero eryabahinduire kibari abeja barakwegitira mu kigombe cya Bujaga World Students Association bakira ishomereri kandi bashangira abeji batine ho kushomera bumbara umuhango Lucky High School Bujaga bina abeji 8 kandi hariho n'abatine ho kushomera inamba y'abanigenze ni kanya kandi bingi no barara umunda ikiresire twagira kufunda ayi barukorara sundi bitaga uburaro na residential dormitories umjeyi mukuru no goro State House President Aljira omukwaka shomeraho wajwekera na namakuru gajiraho na mama Janet ngwakaraba waha ejeje primary izina rya NRM aha nirgamba mpora ishomereri katanu ko mwaka gwa 2017 kandi rionreza kusiya myaka 50 kandi government tine chombeko chona ekyera hiri ishomereri obwatu bariyo baronda sente zo kombeka ebina byabeji kushomeramu kugira ngo gumize ngo gambere owakohereza na mama Janet kugira ngo ibyetengo byaracha isikuru ko kubiri we still request ngo bitaka kozwe bukorwe konka yo community na ne kanisa n'abahagizwa NRM kandi na community yona nihagera president bareke twatanse ihanga yitu ndigezeho kwambuka kubanka gana mahanga omu science na technology ndigezeho kwambuka omu stability ndigezeho kwambuka omu democracy ndigezeho kwambuka omu governance Agwanyira Francis kurwa mu office ya president kandi ojwekire Audrey Kurwawogo biro mugenye mukuru kandi washomira ishomereri yasimero mu rumoguriyo no gukorwa ishomereri kandi yaraganisa kwarukuza kutwara ebyetango bishomereri wa mukuru yanga omubutumwa bwe rwabogo araganise okwateraho ishomereri bakaryombeka ira amashomero kabujaga twagahereze byo gukoresa twagegesa science generation yetu kiyakoresa science and technology kurengo icyo gukora cyona ebintu bitwiyazo mukatare byashikamu bine beinungi kandi byaturekera entasiyo nungi yihanga amakuraga gashakwa Christopher Ahimsiwe babare Christopher Ahimsiwe reka tomero ntugaruka naganda makuru
Reka nkwanjurira Ibanda Secondary School. Ibanda Secondary School ni ishomero ry'abojo erukushangwa Kagongo Division Ibanda Municipality. Rirya hamusingwe Kerezia kandi ryebembero w'abanyadini aba Brothers of Christian Instruction. Nitwebembezo kutina ruhanga okubaje kwa beji ebyo bwegese ni class ya higuru kandi ombye mzano tino rukutwingana. Nitsima abazire abeji abegesa n'abebembezi bishomereri abo kora kurunje bigezo ebyihanga buri mwaka. Okwika rurengo rw'ihanga ombye mzano nka football, volleyball, chess na basketball kandi bakayikana rurengo rwa East Africa ombya debate. Nitsima old boys ahabo kukunda no kuhagira ishomero bakatwombekere cyayi cyo murembe kandi ntubakira habo ibyemzano yabo eri kuza kuhendera ishomere birabiro na kimwe kwa kasha 2026 turyo ntitebekanisa kujaguze myaka nkaga kwihishomere ritandika ronchi ne 2012 omukwa mukaga 2026 Katochi, no bunuzi bwayo. Katochi, kerya hamutindo. Katochi. Okurugeri izoba abantu bange tibaregaruka kugirena kwa hamutima. Byaguma bina mashemererwa. Ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho. Katochi, no bunuzi bwayo. Katochi, kerya hamutindo. Katochi. Eina chama chayo muhuje Katochi niyerya hamutindo. Katochi alcoholic drink yenuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited. Otaka ikize myaka 18 otanywaho hati mchara wanje mwami numanya abana nabagaruka yahishomero kandi ibintu bikiri kubi abo ashota kutwara icweka cha fiza ishomero rya junior rireza moto tukazishashura bwanyuma mwami wanje abwa chita kushashura ntukozesa momo niho tukutungira umugisha gwo kwangura school fees zo mwaka gwona nebindi konkana bwono basa kushabaroni ya fees obwe n'amashomero gacejumbira ndige basa kwangura school van namazuma singura school fees yo mwaka gwona nebindi binji tunga binji ahabwa momo na vani yishomero ahabwo kwejumbiramo no basa no kushabaroni eya school fees echawe nyiga star emwe mukagitano star munana noti hash ninga koresa momo app. No yendebero byanyense birungi ahabo umwana wawe Kinon High School erukushangwa haruguto rwambara kabare nico kigarukwa mu cyawe bino bwegeso bumutindo bine ona A level omashomaga arts na sciences enshomesa yabo netebana na curriculum mwensia programs zabo nizitebekanisa beji okwika kurunje buzo no kurengaho bakaba basinguzi ombyamagara agabwa nyuma ye class Kinon High School bine ibiciro ry'ibitabo library ejiro bwenje obwo kubuture byo kucondoza abeji okoshomera habwa bonka laboratory erikwera abeji okangahanga ebisya nebyoga abashomesa batendekirweje kandi behireyo ahabo obusinguzi bwa beji okwandika beji nikugenda omisho Kinon High School neshangwa Rwampara aharuguto nyijendwa orwambarara kabare hihi na Rwampara District Headquarters esimu noti mushajoti 2 kinana nemwe cyenda nishatu 13 Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management public administration guidance and counseling computer science and English IT records management accounting and finance business management journalism tourism building construction electrical installation mechanics plumbing hamwe na gandi minji amashomaga gona nagabuzubwa ebitongore nka UBTEB DIT hamwe na Makerere University Rwashamire Vocational Institute twine in service pre-service hamwe na short courses netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu rukunjiri kandi kwehandikisa nukugendo misho tera enamba zesimu 0 mwenda mukaga mwenda 0 cooking all that makes food sweet. Tastes so good like mama's keys. Sweet Tamasana, yeah. Stir gold is the oil you cooking oil for a tasty meal to live a healthy, happy life. Stir gold, refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love.
nkaba ntakiguragamu igabu ko nashikiremu ahabwa akasente kakye kenabire nyine kanagambire n'abakozi bamwe ba manager banyikyiriza mbase kwigura omuyigabu niguramu emigabo bampereza roni ejo najongera mu ka business kanja kwa kabeka kakye kandi nagishashura gye nareba ntine shonga mazima kandi nindeba ninkora na hati niremwe bintu byingi igarabu weju tifa masako igabu eiziro kwera omukutungwire ntasiya yawe shanje butare chamuhunga bushenyi district ningo matajigitaga buheju na kanunka branches omuri buheju district na kagarama branch omuri kagarama town council ntungamo district tera noti mushanju munana mukaga noti 13 noti 2 Mama, only don't tell. Banangi. MTN. Tata omwana ogenda mugambako oba wali wano. Taliwo. Sente zembadde ngenda okusasula ku school fees z'omukulu zigenda kunyambako okuweerera batoobe abalala ababiri. MTN mama ngenkoledde kinene ngasinga omumaamu sirijjerabira obulamu bwange bwonna. Ngenda kusibira okusasula school fees nyiga star 155 star 80 ashi sasula school fees ngokozesa momo school funds masoma tugenda zigaba osobola okwewola waliwo school fees loan genda ofune loan oba otolinawo sente ozisasule mu bbanga mpola obulamu butambulenga buli koona. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Mwami, waza kurugaho yejeko. Hona mazima nyowenka banda. Reba musuru gwanje kugurukusha. Agarahanga taro cintatiro musuru gw'ibicorogo. Buri kiri sajona nchitiremu. Murana kabumwa bazenyo nabo mukasheshe. Konka reba musuru gwa murano rebo gwanje. Nkakugambira ngo mukakapere nandoga konka wayanga hatu wachireba. Hata bichoni byo bikuteze nduru no yabantameno mo yabawe bichori. Mukakapere mushanje nakosije musa cha crop champion. Taro muhinjo migandom arukweza atakaose jimusa cha crop champion. Umuhinji wen gose jimusa cha crop champion abashubuzi mucanje a Joseph Farm Supplies a Kings Plaza omishoga Coppers Complex eduka namba G1 jimusechi ni shango maduka gona omwihanga. Crop Champion, the farmer's best choice. Some things don't arrive. They've always been. You see, every day that I wake up, I am more than what you see. Not for a day, for all of time. We don't merely gaze outward, we birth new worlds. Until quietly, something shifts. We are the ones we've been waiting for. Seeing. Find your tribe. Recognizing. Speak each other's name in praise. Becoming. Every time I made a leap of faith, I jumped afraid. Moving from someday to now. Women are not honored in time. They are woven through it. Shaping every story, every voice, every breath. The privilege of a lifetime is being who you are. We are because she is. And because tomorrow they will be. There's a new way to keep your breath fresh all day. Introducing Movit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. And the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Movit All Day Toothpaste and enjoy freshness all day.
Kuruka y'umukahumuro mugana makuru abeca hamwe n'abazire abasenjere hebigeze ishomero irya Alliance muri Banda na hati bari hakushoguza obusinguzi bwabo. Ishomero rya Alliance narimo amashomero hagakozere kuronje mu ihanga kandi cibatoire nebakora kurugenyuma. Okurugizo bari rwakatano bw'ebigezo bya senior ya mukaga bishohora abeje hamwe n'abazire babo ahishomero rya Alliance Secondary School muri Banda batura bari kutayira ishomero ryabo okushemerwa n'abashomesa babo. Aba bakasingira higuru obwo bamubara kuyayobonera 20. Plus his love, I managed to score 19 points. I thank everybody who has been there in my life, especially my parents, my caretakers. Ni kwa combination ya BCM, ICT, A-level, and abwemba bazamukama mbasi kwa points kuna mwana. So wanachaviona ni Simba hanga. Imagine I managed to perform by making 16 points. I thank God for everything he did for me. Thank my parents, Mary Jessica and Mseme John Bosco for paying for me the fees. Owasistugume omwe mubeja bihire obonero 20 yasima bazira hamwe n'abashomesa kandi yagambe cyumbasise kuyayobonero obu. And I managed to get 20 points. I thank the administration, especially our teachers, that have helped me do all this that I have done. Doing 20 is not that much easy, but I have tried they tried their level best, also me I tried my level best. Abazire nabo basiyema abashomesa abo kwera beje babo okusinga bigezebi. Simo kumunonga haba teachers staff yona okubasa kugumane bakwatiraho munonga abajibitu kurengo babasa gukora points. Nenda kutabarsya bakama bisomero ba directors mwenda himuri abwe nkwatanisa nungi etireho hagati y'abakozi nimwe kabakama bisomero kandi basize kuturetera wakora kurungi. Ishomero ya Alliance Secondary School nomwa amashomero gatungira izina abo kwikisabe buri mwaka kandi rerashango mu town y'Ibanda. Gasha kwa Timothy Mushabe. Kwebare Timothy Mushabe muri Banda. Abeje bariye school okorwa mu district ya Ruberizi basinzire bya senior ya mukaga kandi abantu bagirango bakora isamano menji omukushoma ibitabo n'abashomesa obutabana jero mu kubegesa. Ishomero rya Ryeru rakatanduka mu mwaka gw'2020 bwa nyuma yakayemba munero kushanga ikizubu ecyabire kiryo muri Bunyaruguru na no kushanga ngo abazire bakaba batakunda kushomesa abana abejaba bashabwa kubintu kuzire mico mirunji hamwe na no kutwara kurunja abantu baburiju kandi ekigambwa ngo ishomero rya Ryeru aruturana rushomesa kurunja beji. Muzayikayemba mazima tukusima. Really thank you so much. Abokuba urugendo without you ngarutorobi ntukusima no kutureta ishomero mu district yitu ya Rubirizi abokuba districts ezindi zibasa kuba zitarafunde chance engage konka okarondo mwanyogu watera mu ishomero. We are really very grateful for that. N'abashomesa ba director b'ishomero habo buhanguzo kutufunira mu bigezo ibya senior ya mukaga mazima ntusima munonga kubange kibire hwaha kibire kirungi munonga tubasize kufuna abana batunjire 20 omusayasi BCM John Chemistry Biology na Mathematics nitusima kandi nitusima munonga rukwago mikidadi na zirango tinishomere rukufa hamwe jenkadgere school ogo na yongera sima kayemba muniru orumukama wishomero ahabwo moga mahango ogwatiro mbyo bwegese achievement which is I think the most remarkable achievement in the history of real schools. There. Please come and join us at Rieru because we still need to achieve more. I'm currently
taking BCM, but I'm hopeful that I'm going to make it at my A level because the teachers that are teaching us are the best teachers in Uganda. Then for a combination ya BCM na 20 points no kushemerwa kuhango abwa ishomereri nishomero rirungi munonga abwa twinira baratore nungi zituyambaho zifure equipped abashomesa barungi bizira mutindo ko environment conducive bene turasa kushoma. Director wa Dear School Kayemba Muniru nagira ngo abazire bine kushomesa abana babo na no kunde by'ubwegese tomuze daruko mu cyaro cyukuru no kureba ngo mutindo bw'ubwegese y'ubwengere yigo ntuza kugumizamo utamusente zabwo tureke mwishuri ni ikigendero cy'itu cyo kutungura nk'amashuri kaga agariyo mbyaro cyakira bamwe mu beje bakozereze harimo babiri mbashoma sciences kandi bine ubonero 20 abandi babiri bine 19 na nabandi barukika 32 bahingwira kuza mu university gashakwa ci Ramadan. Abatura bakarugangamo muri Katete Ward Mbarara City South abashazire mu kwerwanaho nuko kwerundana mu sente bakapantse byoma bakesha ruguto orubire rwafire. Abatura bakarugangama bashara mu kwekorera uruguto rukurugo mu maduka gakarugangama rukashuma rukaza rutindo rwakanyite hamwe no kuruga rutindo kuzakakoba ahakubanurwa barukucera yo koresa okwambuka barukuzo mutawoni. Ni connection ya seri ukwija kunuye abatuza batuyiro umuntu mucimanya ngukampara kusakura tera kuziba bizimbe tera kuzibwe ki no muhanda ogwarugire seri urukuza Katete so eco cyabira bintu byona byahinduka kandi ecabira hariya nahanjikora ki nahane kibaho ibintu by'uturonda mu karugangama kandi karugangama tegira kushorora ebintu byona tubikotanisa abarukwe gitero mu kibina cyabe cya Karugangama Residents Association nibagera ngo ruguto rukanswe karunagera bonyuma y'urutindo rwakanye yite kutwarwa mizo 2023 na no wanje bimfutwara ba cyapota no buseri gurendeze kuzirabe zinjire nimwe mukwatanise nabo imbera ebase tutambaraje abo kuba umwamutashobya yangambera program ryaha ngukubera abe baheza kutereza urukuto nchechera leta mani bakatukora rutindo kandi rutindo baheza kurukora abo Karugangama rene bayaza kubarandana. Speaker wa State Mbarara Bonita Shobya Karusiano we yatongoza umurimo gukora rugutoru kandi ahantu habatura bamwanjora n'intekateka yo kwekorera rutindo ibine deno rutindo Kagame to kweturaganise tukareka twagiteka pressure yafite yatukora rutindo konga kubara acerero turagine n'abantu abataka kora ka temporary bridge ugure byoma twakoze ka demonstration akora aka bridge ako ito tukagure byoma canje ngo cyo maburi kimwe cyugure mitwaro nkaga tukabe byoma nk'ibyo kurebe byombe cinka factories ke akazire nebindi hatukaberambikaho tukabyosya denu tukabantu tambura mpaka government ahera kora iki twine plan yo jangu government ke kucererwa itwe nk'abantu twesoroze mu esente tugure byoma twine icyoma ikintu cyagwira hansi kuriya twenda gutekayo ebyoma tukabyemereza ku gaso mizi bukimuka biti tukateka izi supports tukaregwamo mu rubazo kugira ngo agamizi gagume garetwa mu rubazo gakugenda so kitakubasa kutwara polisi twatira hansi no government yaragana isoko rutindo rwakanye ite orukutekatekwa kumaraho miliyoni z'urukurengo mu runana bita abaturana bagirangwe muteye batira mu kwezi kwa 8 mu 2023 yajonzere eshonga habwenshi barukushera miliyoni 108 iziragure byome barabe batiroho obwe bategerizo government abo TV West inda Aidan Bataringaya Webere Aidan Bataringaya Bishop wa Western College Diocese Right Reverend Johnson Twinomjunom kashesheke izoba yasima biciriza bamukama habo kuhereza batine kweshanya Bishop Twinomjuni yabgamba hobi yabari akashozi bweranyanje erizoba harukwacira nshaho igana za cement kuruga ahamunyeshenjero kazi otorinwe ahabwarubirizi
Bishop wa Western Diocese Right Reverend Johnson Twino Mujuni yasimu munyishengero kazuwa rubirizo torinwe zeni vanadongo bya mukama abukura umuranga gwa Love That Unites okuleta umuganda ogukombeka kanisa nyowe nkwatanise na nomwami wanje anka woman MP wa Rubirizi district tugizire ngu reka tuhereze ruhanga ahariye ibyo byatuherize kandi tuwongere no kumushabe ibyo tukiri kwetenga mbweni twareta umuganda gwa siminti zukwingana igana kongera kukombeka ekanisa yitu yo muhendo munonga ahabwo bureberezi kandi ruhanga nazo umuro miringo etariyemwe nyowe hariho bunko nindeba tata okuyabera kunda mukama namuhereza hari ibintu kureba hati ibyo nibo nambwe ni maba kuhereza mukama mutereho mutima mukama neja kubaza umuro ombona kubwe na no muringo gwe abicariza ku rugo muri Western Diocese bashabirwa kwatanisa na Bishop kumaririza cathedral okwija kwateraho St Peter's Cathedral no kugira ngo mutureye yo mbombeka kandi na obunywano butwine na nekanisa na mnonga bishop kutwarebere omwetogu twagira ngo ka family omukisibo mukatugira kacha kutwakwataho ticingi esawigana za siminti tuzirete base gukora umurimo gwa ruhanga kandi tarimbaga ngo itutuya theme of love that unites nambwe ntangire munonga hati abantu bari no bagereze mikono regardless of whatever yaba no wedine ha yaba no kigombe cyo butegeki ha obwa hati Western Diocese eriyone yombeka cathedral ya bwanyuma yetwireho kukora kandi rukombekwa neija kuba eriyo y'umurembe erikushtamisa abantu 15 omakora gandi abicarizo muri kitagata shema baburirwe kigambo cyo kwetantara okushagiza batahi babo ebina n'ibindi bagambirwa mu kushaba ko kurundana sente zo kucinga kanisa ruguguma ahabwa kitagata archdiaconry omurushema kandi Adrien Katsime mwebesa no waburire kigambo no yetaga kugira kugumisiriza kashika nkubuzi ati no ari binte bitangimuze hati wa mukama yawa yemerire kundwanira ekikunze baragumisiriza ninki haleluya ati yabantu wakugira ati nyowe ndiho hati nishari kuwariho noha obishemwe ninkushaba ngo gumisirize ruhanga nahereza buri izoba kuri bari yashyecho dini na cara kwereza okutwaza je obucurezi no kugumisiriza no mugumiserizana linda hariho kugumisiriza na naki no kugumisiriza okucinga kanisa kubirene kwetenga miliyoni 53 bitu bahendire barundi ni miliyoni 8 kwemera okemereke kargayo abakigambire bakakora kwenda kwimuka kandi nyenda kugambira ruhanga w'abantu wo wareba abari bajokabura kubareba ebigambo karabaho nkomiyaga ruhanga nakwimusya ribihe hango nensi yone kureba okurga hatira no kusebero byona Gashako Abraham Ganzi na Shei Abduratif bari abashatsi bitu bamakuru mwena bashaka amakuru gerizoba na naba bagatusyaho miringo gutarwa umwe na gumwe owababina kugwa bayisiyeho n'abantu Mbabazi Charity na Sunday Brian tuna kubendeza kurara kuronje hagana mugategereza nyinshakare amakuru gitagihangwe na Agacencwire murare kuronje